Aye. Mfukile ngwenu. Yes, nastiva ku hinkwenu khale mi ni yimerini lani. My apology. A ni ri busy swin'wanyana. So sorry ku va ni ta sungula hi 3. President Mayengani wa vulavula ni ta rhandza ku mi xeweta hinkwenu varhandzi ni vaseketeri va Benny Mayengani ni karhi ni vulavula live ni ri kwala Ntsinda la ku fumiwaku Xitsonga ko ni vula vunanga bya Xitsonga yeah se na khensa xo sungula ni ta rhandza ku khensa ku va mi tinyike nkarhi wa ku mina na n'wina hi vulavula ma vona masiku lama social media yi create platform ya ku vanhu va vulavula aka social media swi nga bohi ku hi fake hi ya khwanganisa na ndhawu yin'we hi vulavula so agenda ya nyamuntlha ni ta va ni yimbelela ta va ni vulavula hi music na tipolotiki yes tanihileswi ni nga murhangeri wa vandla ra AADP ni na xoku vo tala va n'wina mi twe mahemuyemu yo tala ma vona rin'wanyana ra tinsimu ta mehe leti nga ta huma hi October hambileswi vanhu va nga ta teka ti-lyrics va yimbelela mara is fine a ni hi nge yimbeli swo fana ri ri vanhu va misava va vulavula ntiyiso na mavunwa mina ni tlhavuriwe hi mavoko layo tala yan'we ya na mitwa yo ka yi nga si ni tlhava tlhavule ndzhenga tlhavula xigatla ni to swi komisa ku fika kwalaho se vanhu va misava va vulavula ntiyiso ni mavunwa so na ku aka ni ya byela un'wana na un'wanyana loyi a nga ta tshinelela ku ni le ka live la ni ngo tshama vanhu va ka va thwara la ya un'wana na un'wanyana loyi a nga ta tala ni n'wi byela ku ni le ka live hayi it's fine loko a lava ku tshinela ka mehe yes ya so vanhu va misava va vulavula ntiyiso va vulavula na mavunwa hinkwaswo so lexi ni nga xi vulaku i ku mahemuyemu lama mi nga ma twa ku he Benny Mayengani i ta ya ka vandla ro karhi ni ta va ni nga ri ka vandla ro karhi ende a ni yi ka vandla ro karhi Benny Mayengani i teke xiboho xa ku a simeka vandla loko ni simeka vandla leri a ni nga lavi ku simeka vandla because ni twa ndlala swi nga endleka ni ri na voho lava ni nga na vona ka vandla va twaku ndlala lava a va joyine AADP hi ku va lava ku ya palamende so mina a ni fomangi vandla ra tipolotiki ku la ku ya a palamende mina ni la ku pfuna vanhu
and anosungula ku pfuna vanhu hi mhaka AADP I khale ni ka ni pfuna vanhu and na ta mahlweni ni pfuna vanhu na ta mahlweni xavela vana va xikolo ti-uniform na ta mahlweni ni pfuna vanhu mati na ta mahlweni lava va nga sweleka hi va lavela ti-sponsor hi va akela tiyindlu hi pfuna vanhu hi pfuna rixaka hi ndlela yaleyo mi ta swi tiva ku vumunhu a byi le mihleketweni vumunhu byi le ngatini ende ku va vandla ra AADP ri nga fikelelaka leswi a ri lave swona kumbe leswi a hi naveli swona a swi cinci Benny Mayengani na image ya Benny Mayengani ku va Benny Mayengani a tate Giyani Stadium a fika a nga tati Peter Mokaba a swi cincangi Benny Mayengani na sweswi Benny Mayengani wa ha ri Benny Mayengani vanhu va n'wi rhandzisa sweswi va n'wi rhandzisaka swona vanhu na loko a ri stagini va n'wi phaka timali sweswo se mina ani simeka ku vandla ra tipolotiki hikuva maybe ni ri ku tweni ka ndlala loko ni ta va honest ka n'wini ku mali leyi ni yi endlaka hi tigigi tinharhu yi hindza ya member of parliament 3 gigs 3 wa tona mali leyi ni yi endlaka hi 6 wa tigigi yi hindza ya minister se swilo leswi ni nga swi endla was about ku ni pfuna vanhu va ka hina ende swa ha ri sweswo ni lava ku pfuna vanhu va ka hina loyi ku nga ku hindza vanhu bazi leyi va ni xeweta loyi ku nga minister ya arts and culture sweswiwa wa vandla ra PA hi 2019 a kume 6,000 votes mara hi ku a ri na xivono a nga lahlelangi thawula ku hi ku noni kumbe 6,000 vote na hi mahlweni wa vona a misaveni xi lexi nga xi dyondza loko u endla xilo u nga ri na passion ya xona u nge humeleli na lava hi ri na vona va nga ta famba because vo a va lava ku ya parliament i ku va vanhu va endla xilo va nga ri na passion ya xona so munhu loko a endla xilo because I targete xo karhi vanhu hinkwavo lava nga sungula ti-business va rhange va faila so mina a ni chavi ku risk na va mi ni kuma kahle that's why na loko ni endla music hi 1999 ni endle demo hi ku 2000 2001 2002 ni humesa album ya Sibara Mayengani ni teka another break ni ku 2003 4 5 2006 ni humesa Sibara Mayengani liya ya rifu ra vitana ni teka another break hi ku 2007 8 9 10 11 ku va na breakthrough and loko I ta vona ku vanhu a misaveni a hi patient ku ringana a ni nga ri loko ni feyile this year next year ni humesa yin'wanyana kumbe ni humesa ti-single to tala kumbe ni endle ti-album lembe na lembe ni munhu wa ku ni kota ku ya ka drawing board ni nga mi nyika example ma wu vona muako lowu sorry ku tshama ni kha ni mi reminder hi wona ku na lava va nga ta va ta teka ti-video va hleka loko ka ku cikinya tilendlele ku nga si khandziya nchumu because xivono xa mina a xivono xa wena plani ya mina a hi plani ya wena plani ya yindlu leyi tiva hi mehe n'winyi wa yona se ku yindlu leyi ta helela ku swi tiva hi mehe n'winyi wa yona un'wana a nga navela ku yi hela mara a ni a hi plani ya yena yi nge heli hi nkarhi wa yena hi ku a hi plani ya yena loko ni lo aka 9 room nge yi heli khale se a hi plani ya yena plani ya mehe plani ya mina i legacy ya mina se AADP ya ta tshama yi ri kona lava fambaku a va fambi va famba peacefully hina loko hi tshika ka EFF hi fambe peacefully ende va nga hi acteli hi ku hina hi acta ku tlula vona so loko munhu a lava ku famba ka AADP a fambi kahle hi kurhula i lela ku na TG ya hina Donald Mkhari va close na mina na Penny na General Mosca hi ri vanharhu very close va nga va un'wanyana va nga va ku mbhoni loko ni endla album ya Sibara Mayengani 2002
after loko ni vona yi nga tirhangi ni fonele General Mosca ni ku general ni kombela ku hlangana na n'wina hlangana na vona fika va ku hey so yini mfu u nga ta ni chavisa ni ku no Boti Chris ni khensa ku va mi ni pfunini ka album liya mi ni kombete ndlela ku swilo swi endlisiwa ku yini ni dyondza swo tala ngopfu se Boti Chris ni kombela sweswi mi ni chucha ni ya vona swin'wana then loko ni heta ku vona swin'wanyana loko swo fika swi tsandzana na ku ni kota ku vuya so amatiko ya vanhu vo tala ni ngo ti komba ni jaha mara ni passion too much a ni jahi that's why mi vona swilo swi ri so i ku ni passion swilo swa mina ni swi ba kahle hi nongonoko ni famba hi pace ya mina a ni fambi hi pace ya munhu loyi a nga kuma tender because u tala ku phikizana na vanhu va na ti-tender ku nghena timiliyoni every month se we fambi pace ya vona se me ni fambi pace ya mina hi swa mina swa music so and kuma ni tshama ni kuma funding ya arts and culture mi swi vonini na loko huma ti-list a ni kona laha hi tikuma na vhele hina machangani hi nge tikumi ti-funding no a swi hi fanele swi fanele cheka tin'wanyana and a ni ri mani va n'wi nyikini mani va n'wi nyikaki mara loko wo ya cheka laha hi ta kuma vanhu va ka hina va nga ri kona i swin'wana hi swi lwelaku xin'wana ni nga xi rhandza ni nga tlhela ni xi languta hi politiki i ku even na yo DA i phati ya valungu even na yona MK yi sapotiwa ngopfu KwaZulu-Natal even na yona PA yi sapotiwa ngopfu makhalati so xin'wana na xin'wanyani xi na base ya xona sweswi hina vanhu va ka hina vana vanhu vo va yimela laha ka petapeta ni bita tihove vona va nge pambuli because a va na vanhu va va yimela mara ko va ku tanihi rixaka hi nge vi magwala hinkwerhu mina na lwa hi mina nyimpini career ya mina yi vulavula swilo hinkwaswo mina ku ni munhu wa njhani xo sungula ni chavi ku risk munhu loyi a nga na xopo hambi masingita loyi a nga na timolo i sungula endla xigarachani laha Giyani ivi lavo tlhariha ngopfu va n'wi hleka a ni va tlharini phela vanhu lavo hleka munhu loko a sungula xilo va titwa va tlharihe ku tlula vanhu kwavo mavo se xilo xin'wana na xin'wanyana xi na foundation n'wana wa tswariwa wa kasa wa tshama a yima hi maguva a famba so hinkwenu n'wina mi nga vhotela ADP ni khese ngopfu n'we mi believer ka hina ende hi ta ya mahlweni na vandla ra ADP leswiya swa ku politiki na music a swi tirhi hi swi twa hi n'wina swa ku sweswi ku mehe nqambi ni nge pfuli xipaza ni swi twa hi n'wina mi loloha ku hleketa mina swi tiva ku hambi ni ri nqambi ni nga va na workshop ni nga va na ndhawu yo endla ti-aluminium se a swi vuli ku munhu a nga venture ka business yin'wanyani loko a endla xin'wanyani swi sweswo marito ya lama ya huma ka munhu loyi a nga tsoniwa emihleketweni ku na van'wanyani va nga ni vhakaxela se ya se sweswo swi endliwa hi munhu loyi a loloha ku hleketa mina ni ye USA vanhu va le USA kuma swo munhu wun'we i tirha mitirho ya 5 so xin'wanyana xi endlaku ta ku hi nga kuli even financially i ku hi langute xin'we evuton'wini se evuton'wini hi fake hi languta swilo swo tala endla swo tala hikuva ku tivi laha hi nga ta humelela kona na mina ni sungula ni kha ni chaya disco a ni nga swi tivi ku ni nga chaya swa xibelani and a ni nga swi tivi ni nga chaya swa xibelani swi tlhela swi rhandzana hi youth a ni teka swa xibelani swa vamhani na vakokwana mara ni fike laha ni fika ni swi modernizer swi va kahle se yaleyo a hi pfaleni na khensa timembara ta AADP ko va ku sweswi vanhu a va ri busy hi swa tingoma na swin'wana na swin'wanyana after 2 weeks loko hi ta va hi compile report ya ti-election
hi kona mina tani murhangeri ni nga ta decide ku hi fambisa ku yini hinkwerhu ku na laha ho ka hi nga tirhangiki kahle hinkwerhu ka hina ku na leswi swi nga endla ku hi nga fikeleli leswi hi swi lavaka mara fika hi tshama ndhawu yin'we hi vona ku hi lunghisa kwini hi phecha kwini tanihi murhangeri loko swi boha ku ni fake ni disband all disband a ku na munhu loyi a nga ta na position ka AADP loko swi boheka ku ni reshuffle a ni president ya vandla so AADP yi te ku tshameni lava va lava ku ya palamende va ta famba lava fambaka a va nga ri va hina lava nga ta tshama hi vona va hina president Mayengani wa vulavula so ni ta yi chuveka yaleyo se hi nghena hala ka music hala ni karhataku ngopfu hala na karhata ka swa music ya ma swi tiva na n'wina la ka swa music ni va phokoterisa ku tlula na swigwamatshuku na excela mara swi vuli ku ni nge vi na vhengele mhaka ku ni endla music a ni putanga ku fana na n'wina tlharihe ngopfu me yes na swi tiva ku ta ku evuton'wini i fanekele i ti createla ti-opportunity ku fana na soccer player a nga ri ku ye striker wo fika a yimela ku bolo yi ta nenge na bela paleni ku na laha a pfa a tlanga ti-tricks a drubula a pfa a cheat